صباح الخير عليكم. معلش في معلومه مهمه جدا جدا، وبالنسبه للستات بالاخص كمان بنسبه 90 95% من الستات. المعلومه دي مهمه جدا جدا جدا، وهي صغيره كده على الماشي. السرنجه يا جماعه اللي بدون، مفيش حاجه اسمها سرنجه بدون قلم، مفيش حاجه اسمها سرنجه موف بدون قلم، مفيش حاجه اسمها سرنجه حديمي. كل دي دعايه من الشركات علشان خاطر الشعب المصري يجري ورا المعلومه ويسمع المعلومه ويروح يشتري المنتج عموما. فزي ما اتفقنا من شويه، مفيش حاجه اسمها سرنجه حديمي بدون قلم، او مفيش حاجه اسمها سرنجه حديمي، مفيش حاجه اسمها سرنجه موف، مفيش حاجه اسمها عموما سرنجه بدون قلم. كل الموضوع ده زي ما اتفقنا هو دعايه واعلان، لانه عارفين بنسبه كبيره جدا ان الشعب المصري بيسمع وبينفذ على طول. فاحنا بالنسبه لنا علشان السمع بالنسبه لنا مهم جدا، انا ممكن اعمل اعلان في قناه واتنين واقول ان السرنجه بتاعتي مثلا كذا كذا كذا، وفيها مواد فعاله وفيها مش عارف ايه، وبتعمل الكلام ده من غير قلم. كل ده كلام في الهجايز. حلو كده. فمعلش يا ستي الفاضله، يا سيدتي الفاضله، يا سيدي الفاضل، مفيش حاجه اسمها سرنجه بدون قلم. حلو كده. الموضوع كله معتمد على اللي بيدي الحقنه، يعني نوع السرنجه نفسها، اذا كانت سرنجه من مصنع كويس ولا لا، واللي بيدي الحقنه اذا كانت ايده خفيفه ولا لا، والمكان اللي بتاخد فيه الحقنه، واهم من كده كمان الدواء. يعني في على فكره حقن كتيره جدا حتى لو كانت مسكنه مش مضادات حيويه. في حقن فيتامين بي 12 على فكره اصلا بتوجع. يعني الحقن الفيتامين بي 12 المفروض انها بتوجع شويه او بتلسع شويه وهي بتتاخد. في حقن مضادات حيويه كتيره جدا من اللي بتتاخد عضل بتوجع جدا. فده مش معناه ان السرنجه وحشه اللي بيدي. اهم حاجه بس السرنجه نوعها ايه، واللي بيدي الحقنه ايده خفيفه ولا لا، ونوع الدواء اللي بتاخده ايه.